Isok sultanan ituas dengan batu harus sanginan buluk ibulukun na paditina bin pinayaman kamod parulan o pamanaw daw iso iyaw sangira na po kita iyaw di tungot ayam soinga irak-irakan na dialo ibulukun Kadi kara. Ay, sana mila buru-buruan. Kadi pamuling do mungin sasana o mengirak-irak. Pakada-ada ibulukun amu iyaw katama do sumuli di penguntutori dialog. Kasanangan magiyaw mingiso-iso magihum do taakanon o mudukut sangira do orasihan iyaw. Minsan tadaw, haro iso kabaling kahangan di nasimilisip kung tandiin. Sudan do bawang itgo tandiin, nawakak, aiso na diwaig paluyong. Tensanan tayam itgo tandiin nga aiso na diwaig. Iman daw, lagan itgo tandiin, minamalahaw tensanan. Banto ko, tulibambano ijido toruay. Adi di mundo miyampai upuhan abaras. Pay kuranan ko mila tumpalan kung mga kapapawali ila kayo. Kadi gadingan. Kumbalay na gadingan do mga kat nga hiri kasari ikayo to awagat kapyo do kapawalim. Tingkaday na daw to aluhay na yaw. Mila ko dadaw miluang idisan na bawang. Kadi bakas. Nga ako do kapyo kana kung amo daw nila do lango. At ang kabo kapyo ginawa dialo. Aiso noralan dosway sigug ka pamanaw no i bulukon hiriid pialatan ditoy sa nantongotayam. Ano pa kinuan na ay tulukon? Kadi kara. Ano pa masalahan ko? Bah, kumbalain po. Kadi mundo. Pumirulan-rulan na ibulukon ng ukad itsiba iwat. Kumaguno do sandulo daw di ako daw atarom. Sangiran ito piro-piro nanaid, anak umrana din ako sambal di wato nga noydo. Nabagod kumayo na di iway do lumuyong. Kadi tungotayam pasanong kapyo ginawa dialo. Matad ko di amo na di kung tutorial ibulukon patakon o pupusan na di ibulukon tungotayam. Ada toko panguntutori ko mongin sasana dosway.